Asikubingelele Mbukalani KZN TV sikubukele hlelweni lethu la namhlanje lwengqikithi sithi soka kuphi lento namhlanje sibuyile futhi nomprofeti nomfundisi soke sokhuluma naye kabanzi njengoba kuqala nje unyaka ka2026 ake sithola amacebo ukuthi singangena kanjani uma kungasalungi singaputsha kanjani umfundisi mhlamba akasinikeza amacebo nje empilo because kwesinye isikhathi siyayisitshela ukuthi yonke into idinga umkhuleko yonke into idinga ukuthi uye esontweni kanti no okunye nje kudinga ukuthi uye esikoleni okunye kudinga ukuthi wenze iCV sizothi umfundisi akake sicebisa sepha amacebo nje empilo ukuthi singaphuma kanjani singaphumelela kanjani kulo 2026 because abantu abaningi abaphumelelile abathandazile bayofuna umsebenzi abathandazile baqala amabhizinisi abathandazile baye esikoleni akusibona kuphela laba abathandazile base behlala phansi sawubona Mbukalani KZN Mbukalani KZN TV kunjalo ka ngihambi ngedwa namhlanje ngihamba nomfundisi soke sithi kuyidingida kabanzi lento because fanele sibe nendlela yokutshelana mfundisi ukuthi fanele siphumelele kanjani fanele siphile kanjani ngaphandle nje kokuthi sifunde iBhayibheli ngaphandle ukuthi siye esontweni nokuthi siyathandaza ake siphana amacebo empilo nje ukuthi singenza kanjani ukuthi kube nomehluko ku2026 sawubona sanibona ngiyajabula ukunibona mama it's wonderful ukuba phakathi kwaleli ekhaya la se1KZN once again ku2026 ingqikithi isibusiso kumina isibusiso kakhulu nakubalaleli nababukeli as well so ngiyabingelela nje eSouth Africa yonke nababukeli bethu kwingqikithi mhlawumbe ungakangeni umfundisi ngiyazi ukuthi kuneshow esigcine ukuyenza mhlawumbe usinikeze feedback ukuthi hambe kanjani wow ngicela nje ukubingelela kakhulu abantu abase Eastern Cape because Eastern Cape iyayithanda 1KZN Eastern Cape iyalandelela lolu hlelo lengqikithi ngiyakholwa sisukuthi bayakhula abantu iimpact nje ninayo masihleli la e-studio sayisingaboni baninga impilo zabantu ezithintekayo ama messages thola abantu bafuna ukukhulekelwa izimo ezithile basho ukuthi lolu hlelo luyisibusiso kakhulu siyabingelela ko Pretoria ko Mpumalanga nala ekhaya kithi kwaZulu siyababingela onke ama provinces nje la i-response inhle kakhulu baninga basizakele abanye abako Maritzburg baninga basizakele omunye ubaba ose Eastern Cape obene situation ingane yakhe ilahlekelwe umqondo we have dealt with the matter kuma groups ethu lawa because siba nama groups after abantu be contacta siyasenza sure ukuthi kuba nama groups bayangena kuma prayer lines ethu siyanxusa siphinde sibafundise ngoba kubalekile ukuthi umuntu anga expect ukukhuleka kuphela kodwa bona ngathi umkhuleko mase khulekile umsebenzeli kanti akakhuleki ngendlela efanelekile yonke into wonke umuntu ofuna ukusebenzisa into ethile fanele abe nolwazi if ufuna ukushayela imoto imoto ikwazi ukuya phambili fanele ufundiswe so thina abafundisi kahle kahle asibona abafundisi singabafundisi ngokuqonda nangokubiza ingakho kuthiwa lolu ubizo oluphezulu so nje we really take time sinxusa adesenza ama fastings eqala unyaka muhle kakhulu umsebenzi emandeni kuyaphithizela amandeni abantu bayafika abantu bayasizakala kakhulu nje I'm so amazed nje ngiyabonga kakhulu ama producers muhle kakhulu umsebenzi and we know ukuthi ingalo kaNkuluNkulu le ethinta abantu even far kubaleka kakhulu ukuthi siphinde siqale nawe umfundisi unyaka yes amen ngenxa yokuthi siyawafuna lamacebo ukuthi sizophuma kanjani la ukuthi soputsha kanjani unyaka uqala ukuthi mase bengivalela into zami ngizoyivula kanjani sisako on your marks uyabona sisasekuqaleni umfundisi singakayindawo because ivele inkinga esizongena nazo manje ezangonyaka odlule but sifuna ukuthi lo nyaka ube nomehluko ngenxa ukuthi abantu sesibanikile ulwazi abanika namacebo ukuthi kuphunywa kanjani ngoba ku January wonke umuntu uthi on your marks wonke umuntu une idea wonke umuntu unesifiso into yokuqala ebalekile engithanda ukuyigqugquzela nje kubabukeli nabo bonke izithandwa zethu ukuthi bafowethu kubalekile ukuyixolela at first nje kubalekile ukwamkela ukuthi so long uNkulunkulu ekuphile 365 days ngo2025 wazama not ukuthi awuzamanga because lento yempilo nengqondo nabantu abagxekayo nabantu abakubukela phansi bakwenza ugcina usuneglect iqiniso lakho ukhohlwa ukuthi not ukuthi awuphokophele empilweni
uphokophela, it's just that uyahluleka lapho nalapho, be it udinga i-assistance, i-spiritual guidance. Ngiyaye ngithi kubazalwane mangifundisa ngithi zintathu indlela umuntu aphumelela ngazo empilweni. The first one, it's academic. The second one, uNkulunkulu will give you a skill. UBeyonce simazi umhlaba wonke because of a skill, not because of a academia. So kungenzeka ukuthi akhambaka kahle esikoleni, kodwa akusho ukuthi sekuphilile ngawe. You are 35, you are 40, you are 28. Uthi angiphumelelanga kahle ngayevarsity drop out. Shooting ngeke ngisaba yilutho because indlela ne perception yama community esihlala kuona kuyaye kube ngathi hayi lo wahluleka lo akafundanga, kanti there is another way umuntu angaphumelela ngayo. God can, you have to find a skill uNkulunkulu akupha sona. If ungasiboni skill, then you need divine intervention. Ilathi nabafundisi esingena khona, esingena sizoba obaba, ngoba ngisho umuntu oyintandane uyamthola ubaba enkosini, ngoba umzali ubaba wayedalela ukuthi akhuluma izinto ezingekho zibe izinto ezizoba khona empilweni yomntwana. So mawufika endlini kaNkulunkulu usuke ufike kulo ogcotshiwe wa electro uNkulunkulu ukuthi ezokhuluma phe kwempilo yakho, abantu bekhuluma bethi wena udlalile ngekusasa, udlalile ngesikhathi, buka udla ubahluphile abazalwi, kanti kuyenzeka umuntu ona 16 esase high school angayiphathi kahle, mhlamba khulelwe, kodwa kusho ukuthi impilo yakhe is written off by uNkulunkulu. No, that's not so real. So nje into yokuqala ukuthi if sifuna uku-approacha siphinde sibone impumelelo ngo-2026, because ngiyakufisa ukuthi sonke siphumelele 2026. Kuyintando kaNkulunkulu, kuyintando kaNkulunkulu ukuthi iBhayibheli lithi umhlaba kaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo, okusho ukuthi sonke singabantwana bakaNkulunkulu, singambiza ngephara, singambiza ngeprostitute. uNkulunkulu une-idea ngayo lowo muntu loyo, usuke sangayishintsha impilo yakhe ibe revamped. La kubalekile ke ngicela ukuthi ungabe usadlula. Ngiyazi ukuthi kulezi zinto ezintathu siyibalile, ubale academics, wabala iskill, ukuthi if kungenzeka ngapha kuzokwenzeka ngapha, wasubala ukungenelela kwengalo kaNkulunkulu. Mfundisi, ngiyazi ukuthi mhlambe ngeke kuze kungene, but nginesizathu esenza ukuthi ngifisa ukuthi ngi-add number 4. Yes, ngiyakujabula. Ngiyawusaba futhi because udinga omunye umuntu, omunye umuntu uzothi mina anginayi lowo. I-support mfundisi kakhulu. Ngike ngibone umfana wami udlala ama sports kakhulu. Yes, wow. Ngike ngizwe uma ngifonela ucoach wakhe ngibuza ukuthi khamba kanjani, ethi number 3 kwi-swimming. Bese ngithi ngiyeza mangeke ngafika uzoba number 1. Uya excel mase ngifikile. Uyabona uNkulunkulu wayekudalile vele ukuthi umuntu engabi yedwa. Uma sibuka indaba yenkosi uJesu Kristu, thina amaKristu siyayibuke sikhohlwa ukuthi even uJesu wayengeke akwazi uku-execute into ayezele emhlabeni ukube wadecide ukube ulonely man. Wakwazi ukukhetha even 12 wabafundi abazomsiza abazoba yiso. Mawubuka incwadi kaLuke chapter number 9 noLuke chapter number 8, incwadi kaLuke chapter number 8 uqala akhuluma ngokuthi kwakunabesimame oJohana, Maria Magdalene, ababe usizo kwiministry kaJesu, ababefika babesiza even financial. Naye into ayenza wayenebacking uNkulunkulu ophake opheleleyo. iBhayibheli liyasifundisa kuncwadi yabasePhilip chapter number 2 verse 5 ukuthi lo mqondo wakuKristu awubekithi. So nathi fanele sibe nawo futhi leyo mindset ukuthi as much as ungaba good, ungaba neskill nje, mina I'm spiritually blessed uNkulunkulu ngezipho ekamoya, but ngabe anginayo umsebenzi esengiwakhe endaweni yasemandeni nakwamanye ama platform esiwasebenzisayo, if only akabalethanga omama abafike bazongiseka unayo support, bangagcina ngokuthi bangibuke njengomfundisi kodwa bangibuka njengendodana yabo. Kwafika odadewethu nabafowethu abasha bangangibuka njengomjida, bangibuka njengomuntu esifuna ukuzomsupport. So i-support idlala a great role kwimpumelelo yomuntu. Kubalekile futhi ukuthi umuntu akwazi
ukubona iBhayibheli lithi misery loves company fanele ke ukwazi la kwi support fanele ukwazi ukubona abantu abasohambeni lwakho uMaria mayingelosi ithi ku Luke chapter number 2 ithi and now wena uzozala umntwana mayisiyam director ukuthi lo mntwana uzoba aborted ngesimo semoya engcolile if ungahamba uyohlangana noElizabeth wonke umuntu noElizabeth ekufanele amchanele wonke umuntu noElizabeth kubalekile ke nokwazi ukuidentify uElizabeth wakho Mfundisi wakhuluma indaba ebalekile ke manje because kuyenzeka ngempela ukuthi ama academics akhona but manje ngihlangane nabantu abarong yes ngidrop out nje because ngihlangane nabantu bengafanele ngihlangane nabo and angazi ukuthi kanjani mfundisi because somehow we know ukuthi ku wrong lokho yes we know exactly ngizokwenza nje example la ade ngidila ne case la kufika umfana mina bafika njalo because nginomusa ukukhulekela abantu and kuyenzeka kufika umfana la owasemakhaya ngoba de December evalile emsebenzini usebenza kahulumeni lo mfana uyafika ubuya kumina uthi uyazi mfundisi angizizwa kahle akakhonzi lo mfana umfana nje endaweni uthi angizizwa kahle ngithi angize kuwena ngoba angizizwa kahle ngizizwa ngathi khona into engilahlekelayo ngizizwa ngathi ngilahlekelwa na ingqondo angazi noma khona into abangishaye ngaye emakhaya so bezoyifuna umkhuleko sengiyamtshela ukuthi uyazi ukuthi even ngoba usebenza kahle akubona bonke abantu omakhelwane izihlobo ezithandayo so bengakushaya ngokuyiassociate ngabantu abarong uthola ukuthi nangumfowethu ofunde kanzima ongoye waphasa wathola umsebenzi wawuthisha 3 years down the line wathenga iphola yamanse impilo yakhe why useyiassociate nabantu impilo yakhe isi revolver ekuthenini thina njalo every Friday siyema clubini siyo groove not because akasebenzi ukusebenza kwakhe sekugcina sekuyi waste akusenzeki progress empilweni yakhe just because we associate nabantu abarong kubalekile kakhulu naye ngamtshela lo mfana ngathi uNkulunkulu uzokusiza but checka iassociation yakho checka iassociation yakho ingakho uzizwa kanje ubona ngathi izinto zakho ayisenzeki ngendlela or you are even losing your mind why because we associate nabantu abarong mhlawumbe we engage even because guys yabona iassociation inamandla even umuntu odla naye thina abantu besilisa sikhonzile abafowethu bengasho sikhonzile ukuhamba siyodla inhloko engqokweni singanaki yabo umuntu odla nayo you are sharing your spirit with them there is an exchange Mfundisi ngicela siyayidala siyabuya Mbolani KZN TV sikhuluma indaba ebalekile because sifuna ukuthi silekelelane ukuze lo nyaka ungafane neminye iminyaka Asiphinda sikamukela Mbolani KZN TV sabukela uhlelo lenqakithi sikhuluma yona indaba ebalekile ukuthi ake sicebisane bakithi nawe vele uyazi kahle ukuthi ubhede kuphi mhlambe usedinga mfundisi ukuthi kube yithina esigcizelelayo ukuthi cha impela la ubona khona ukuthi ubhede khona ikhona ngempela la ubuyitshela ukuthi ubhede khona ezinye izinto ebesiyikhuluma nje sisase emarket mfundisi leyo ukuthi kwesinye isikhathi izinto esizibona njengesibusiso nezifika njengesibusiso izona ezigcina sezisibuyisela emuva kakhulu kuyenzeka kakhulu futhi kuyinto efanele siyiqaphele ngaso sonke isikhathi umshado uyafika ugcina usuyisiqalekisa empilweni yomuntu umsebenzi umuntu uyawukhulekela umsebenzi awuthola umsebenzi kanti emsebenzini kuzoba netone enyameni yakhe egcine secabanga ngisho ukucommit suicide umuntu omsizile ihlobo osizile ekhaya uyabalwela kanti kuzogcina beyitone leyo nto iyenzeka into efika kube ngathi isibusiso igcina isiphenduka isiqalekiso kufanele wazi kusuke sekunento elwisana nawe ngoba guys fanele sihlale sikubuka emakhaya ababukeli abadala especially ngeke ngithi kuhle uma ubaba umama izingane zakho ukwazi ukuhlala nazo uyibukise beyond izinto zenyama ngiyamsaba umuntu ongafuna ukukhonza ogxeka amasonto agxeke inyanga agxeke yonke into agxeke ezinye inkolo wena ucashaphi ngoba phela impilo akukona nje uflesh and blood kunezinye izinto ezama factors ezenza impilo ibe impilo so kubalekile nje kakhulu ukuthi siqonde lokho ukuthi the moment into isibusiso mayisiyaphenduka baleka ku recognize ngikhona engiyithandayo futhi la othi
umuntu at this point akabuka u2025 u2024 2023 wakuthi ngenze iera lana ake ngishintshe la nginama formula mina engeke ngiwasebenzise ngizothi nje for today ngizobanika about 3 ababukeli umbukelo othi ngifuna ukuba successful ebusinessini umbukelo othi ufuna ukuphumelela esikoleni congratulations kubafundi ade bephase kahle matric KZN siyayiqhenya nje kakhulu ngabo so umbukelo othi ngifuna ukuba impumelelo ku-possible ukuba impumelelo but there are 3 steps 3 factors even ngisho iBhayibheli ngoba iBhayibheli li-guide into yokuqala yenza umuntu aphumelele ingqondo yakhe renewing your mind ukuguqula ukwamukela ukuthi okay ngihlulekile la okay ngibe ne shortfall la I accept but angeke ngiremain kule point sekuyisikhathi sokuthi ngisukume ngithatha uhlaka lami ngiqhubekele phambili ngihambe ukuthi kuzoba nzima ukuthi ngeke kube nzima kusho lutho khona umuntu ofail umatric sikhuluma kakhulu ngabaphasile asibabuka abafailile bazizwa bengeyilutho babane low self esteem but I assure you khona umuntu ongabuyela kwa grade 11 athatha uhlako lakhe kunzima abantu bemhleka ama peers akhe eyakomathekwini it's not how fast you go in life it's how far you go in life it's not how fast kwathina sonke sinobufakazi kuma agency kuona ukuthi kuningi esikwenzile kwangaphumelela kwangavuleka kwangacaca waqala ibhizinisi la ngacaca for a year or 2 kungasho ukuthi ngeke licaca wathi mawusuka kulona uqale elinye lavele lacaca it's not how fast you go akubona ukuthi ubani oqala eqala so iformula yokuqala mafuna ukushintsha impilo yakho incwadi yamaRoma chapter number 12 verse 2 iBhayibheli lithi asingahlali singayiguqula imiqondo yethu singayiguqula imiqondo yethu okusho ukuthi imicabango yethu ine role enkulu ngendlela yempumelelo yethu angeke uphumelele ungayiboni uyibona ngathi awuyilutho angeke uphumelele uyibona ngathi awu mina mangizama ngiyahluleka kubalekile ukuthi umqondo wakho uhlala uguqula ukuthi ufailile namhlanje ukuthi uhlulekile namhlanje kune scenario nje ngizothanda ukuyenza ade yenzeka recently abanye ababukeli bayibukile emakhaya ade kudlala ibhola lase-Africa makudlala ibhola lase-Africa kunendoda esiyisupporter ngoba yona impisho limpela njengathi badlala nama Moroccans though ama Moroccans ama Africa kodwa iningi lethu besinga kwabase Senegal bathe indlela mayishisa ngoba uma ufuna ukuphumelela uzowathola ama hit uzothola injustice uzohletshwa abantu ungenzanga lutho uzoba nabantu abathi kazi lo itshela ukuthi uyini sinabo nathi abantu kuma communities ethu sisiza bethi ungangitsheli ngalo but if wena uzomuvwa izinto ezishiwa abantu ngaphandle the outside world uzogcina ungayithola hence kubalekile ukuthi umqondo wakho uhlala uwenza uguqulwe ukuthi mina ngilokhu uNkulunkulu angidalela ukuthi ngibe yikhona angiyona ifailure ngendlela abantu abasho ngayo angiyona into engeyilutho ngendlela abantu abangibuka ngayo kuyamsiza kakhulu umuntu especially umuntu omusha ukuthi aphokophele there is a 28-year-old o give up osegcina acwile kuma drugs ngoba ubona ngathi awu mina kusekho kuzovela i-unemployment rate iphezulu ezweni kanti the way iBhayibheli lithi as the man thinketh in his heart indlela umuntu acabanga ngayo uyiyona leyo nto leyo mawunemicabango emibi mawuyibona ulo mawuyibona ngoba mina ngihlupheka ingakho bengenza kanje vele uma ukuhlupheka uzohlala uwa ngoba i-vibration yakhe ilapho but uma uhlala kubantu abakutusayo sikhule kuthiwa abampofu bahle abamnyama babi kuthiwa uzama muhle ngoba umpofu umbali udaka kamuhle but that was not true sonke sifanele sidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu sibahle in our respected places ngendlela uNkulunkulu asidale ngayo so nje kubalekile kokuqala ukuthi abantu they should renew their mind they should renew their mind ngiyazi ukuthi umfundisi usazoqhubeka uye phambili but okunye ngiyake ngikubone kubalekile mfundisi ukwamkela kakhulu isimo ukukabili ke khona owamkela bese hlala ethi hayi sengamkela khona owamkela bese kwazi ukuqhubeka ukuthi na hayi no isimo sami vele ekhaya kukanje kodwa mina ngizosishintsha omunye ahluleke ukwamkela isimo sakhe umthole secwile
ey'kweletini avele ahambe ethatha ama-loan nje umhlaba wonke omunye ehluleke ukwamukela isimo sakhe egcine engena kuma-drugs engena kotshwala angazi mfundisi into ebaluleke kakhulu into ibuyela kule besisho oyishilo AS4 ukuthi kubalulekile i-association i-support yabona futhi lento yokwamukela iyasiza ngike ngakhuluma nomunye usisi esikhonza naye for years behlala ku forum ekhaya you know mawuba usisi okhulayo oba nabantwana bamantombazane abahle uthola ukuthi bagcina kuba ngathi baba nokungayithembi ngenxa yokuthi babuka isimo sekhaya ngilokhu ngemgqugquzela for ene diploma losisi fortunately a year or two wavele wathola umsebenzi ade ngoDecember engisendele izithombe wakhe ngumangaliso wakhile ingane ijabule so I was advising them even ebandleni ngibatshela ukuthi uma usawumuntu omusha especially unga intimidatewa ungabi nokungayithembi ngenxa yekhaya lakho nabazali bakho ukuthi ekhaya asinakho kwamakhelwana abanakho asinayo iPlasma TV ukuthi ekhaya mina ngizalo umzalo osebenza efemini omunye usebenza kahle ubusiness woman ekhaya ayikho imoto ekhaya sinesimo akusho lutho uzalo kathi akusho lutho akusho ngoba the moment wamukela leso simo uzokwazi ukuba namandla ukuthi imina I'm going to be the first generation breaking cases kule bloodline ngiyoqala nami nje ngizalwa kaMavimbela eMtuba emfekayo ngine opportunity I'm the first pastor umkhulu wami wayemfundisi I'm the first obaba omncane bamba abafundisi even namanje I'm the first pastor ukuvela ku national television kwi platform engakwayi because ngibe nokuphokophela ngamukela ukuthi ukuhluleka there are many things I've failed in life abafundisi baye bengabatshela abantu I've failed many a times I've failed there were moments ngayithemba ukuthi I can really be called because of my shortfalls and shortcomings so kubalekile khona ohamba enza igwenetu ngiyayithanda le igwenetu ixake laba asebengangathi ama peers ethi in our 40s in our 50s sibone ucousin extender sibone le couple ikhiphi ya kwi vacation ngo December beya overseas or beya eCape Town then uyifakele ipressure uhlulo ukwamukela isimo sakho kunabantu abashiye abantu ababathanda ama life partners abo ebebezototoba begcine befike la kufanele bafike khona bajaha abantu abanemali baluza imshado inzima leyo ngifisa sikhulume manje ngezinto esizibona la kuma Facebook isenziwa abantu ngenxa yemali aseyitolo siyabuya Mbola KZN TV asiphuthume itolo siyabuya Asifuna sikwamukela Mbola KZN TV sobukela uhlelo lengqikithi sikhuluma zona izinto zokuthi iziphi izinto ezingakulekelela ukuze ukwazi ukuthi uqhubeke uye phambili kodwa ke ikakhulu esikushoyo ukuthi asiqaleni kabusha kulonyaka u2026 umfundisi ukhuluma into ezibalekile ukuthi awukwazi ungakwazi la ukubona la uwe khona lembazo wayikhomba noma engasayiboni wayikhomba ukuthi yona iwena awukwazi ungabona ukuthi ubhedepi because sinale tendency mfundisi ukuthi njalo sikhomba abanye abantu sikhohle ukuyibuka thina ukuthi mina ikuphi la ngingenzi khona kahle siyababona abathakathi but asike sibabeke siyababona laba banomona ake sibabecela ake siyibuke thina kulonyaka kubalekile kakhulu ngilokho ngishilo nje iBhayibheli lithi indlela oyibuka ngayo uyiyona leyo nto leyo abantu ababuka ukuthi awukho capable ukuthi ungayenza lento ungayiachieve lento abantu ababona ngaleli ikhaya alikho capable ukuthi lingamkhipha udokotela ikhaya lidelelekile lize lithi iBhayibheli itshe ela rejectwa umakhi it has become a chief cornerstone kusho umpostoli uPaul uthi izinto ezidelelekile ziyakwazi ukuthi iphakanyiswe uNkulunkulu ngobuhlakani bakhe why because kufuna ukuthi umuntu ahlale phansi aqala ayithole yena uyingozi umuntu ongayitholile yena ngoba mayenza
uphinda buke nabanye ngizoloko ngokugcizelelile lokho so nje akayitholile yena usefuna ukuthola umfazi yes akayitholile yena usefuna ukuthola umfazi uzom appreciate kanjani ngoba hey ingozi nalento yokuba kuma relationships wena ungayitholile ngoba uba insecure ngicina ngixatshaniswa into engekho uba insecure kanti uma uzazi wena mina nje umngami usenkingeni ngoba ngiyazi ukuthi ngeke ngichithelwe ngumuntu onogcobo ngimuhle akudingi ukuthi ngibe isiphalaphala njengoba ngimuhle ebumineni bami akekho umunye ozofana nami sidalekwe ngumfanekiso kaNkuluNkulu ngokuhluka kwakhe uNkuluNkulu ngokuba diverse kwakhe so nje abantu abadala abasha ubone vision yokuthi ufuna ukwakha kwangenzeka wathi ukuthi amadimoni ayenza futhi lento uthi une vision ufuna ukwakha ikhaya lakho ubeka imali vele nayi inkingi vele kuqhamuka enkulu inkingi ngakho usuthatha le mali uyibuyisa ngala nangu mama uya retire uthi ufuna ukwenza ukuthi ethe qeda ukuretire naku sekunesifo kwamzala umzala akanamuntu usugijimela isifo futhi uqeda isifo naku umntwana wakho usenenkingi useboshiwe usuyofaka usuyokhokhela abameli isitha nje sinjalo so kubalekile kakhulu ukuthi sigade at all cost okuhlulekile last year ungakwenza the second thing futhi eyayisiza umuntu the second thing kunento ungasichithi isikhathi umuntu ofuna ukuphumelela number 1 akaguqule ingqondo yakhe indlela abuka ngayo I'm not a failure you should always remind yourself you are not a failure secondly ubusha bomuntu uba youth kanye impilo ingama seasons isizini ka 30 year old idlulile at the age of 40 angeke isabuya isizini yokuba yi teenager idlulile isizini nesizini fanele ukwazi ukuphila kulo season so into eyayisize again ungasimoshi isikhathi 2026 abadala abancane ungasimoshi isikhathi and mfundisi ngiyaxolisa ngiyazi ukuthi usaqhubeka isikhathi ukhuluma ngento ebaluleke kakhulu thina ingane zabelungu ngizithe zikoma 20s zayisecure ama flat nezimoto thina besadla ubusha bethu sithi sidla ubusha ngisanda kuthola umsebenzi kanti umosha isikhathi ngaleso sikhathi isikhathi sisimoshile kakhulu ngiyanotice ukuthi thina ndlamnyama ngibuye ngingasblame ngoba phela nayo lento yokucindezelekwa amabhuni kule minyaka edlule isilimaze kakhulu ngoba sibuye emakhaya abazali bethu abebengenawo amandla so islimezile in a way a 30 year old normally emalokishini uyibona esawumfana eumjidi kodwa mawuhamba eJohannesburg ufica ama peers akho anemizi a serious a 30 year old la urealize khona ukuthi hawu ngigejepi mina why ingoba uhleli kwi-environment ocomfortable kuyona wazalwa la wakhula la lokhu uhleli la uphuma uyothenga esitolo owawufunda naye akanayo intshisekelo yokugijima empilweni simosha isikhathi eside singazenzi izinto siprocrastinator uthi hayi kuqala isitokofela angeke ngizidlala une vision ukuthi lenye imali yesitokofela izokusiza ngoDecember wenze lento ufuna ukwenza umcimbi ufuna ukwenzela ingane yakho into ethile ufuna ukuyolobola uchitha isikhathi sokubeka imali iqala manje kwenze manje kungabikho isikhathi ozosichitha ozosiwaste uma ufuna ukubona impumelelo onyakeni omusha qhubeka mfundisi asiye kweyesithathu esithathu engithanda ukuyibeka yokuqala uguqula komqondo eyesibili ukungasichithi isikhathi don't waste time we do not have time you do not have time ungazi utsha ukuthi nasisikhathi eyesithathu ke ile yokuyigada ngomoya everyone needs spiritual guidance umuntu ophumelele uBill Gates or Patrice Motsepe you'll find ukuthi nangu baba Motsepe uyahamba uyokhothama kulaba aba spiritually above him be it uyakwalehanyana or uya kwababa unyazi ekuphakameni be it uya emaromeni it doesn't matter because all those platforms are there ukuthi kuguide abantu spiritual guidance ungaplan kahle ube nama ideas are creative kodwa engasebenzi mawunganase spiritual guidance so 2026 asifundise ndlemnyama nabo bonke ababukelwe ngaKZN throughout izwe lase South Africa namaphethelo ukuthi asijele lento impilo yakho be organized be prepared ukuthi ufuna ukusebenza kanzima noma ngabe kuthiwa incane kanjani ngiyajabula nje ngingahlangana nomunye umfana ngoDecember Stenga ngikhuleka nabo lo mfana wase Stenga wathi mfundisi mina so mangimkhulekela ngithi umoya wami
into engiyisensa kuwena umuntu onama ideas abazali bakhe bavele basukuma bathi kuyimanje he's 20 years old uthi une business uyibhabhu gunda abantu but manje une vision ngithi yini vision yakho ngokukhulekisa kuyona uthi vision yakhe ufuna ukuvula lento lezi izitolo abayibiza ngo cafe ufuna ukuvula lento abathi icafe ivision yakhe ka2026 ngimkhulekise ngentokozo ngoba ngiyambona umuntu omusha akasichitha isikhathi uya understand ucreative une vision une plan ukuthi ufuna ukwenzani uclear kuyena ukuthi ufuna ukwenza at the age of 20 so usedinga spiritual advancement akasho ukuthi noma yini ngizokwenza noma yini kubalekile uHabakuk uyasifundisa umprofeti uthi uma ufuna ukwenza into abelungu lezinto bayazenza guys uthola ukuthi une journal eduza kombhede mayivuka uyabhala ukuthi ngizizwa kanje uyilalela indlela ozizwa ngayo abantu abazophumelela abantu abazohlezi beyiproject into abayifunayo ngoba impilo idalwa imicabango yethu amagama ethu umlomo uyadala incwadi yeZaga chapter number 18:21 iBhayibheli lithi ukufa nokuphila kusemandleni olimi lakho yes sesitolo mbukelani KZN TV sahle na umfundisi bese sithi ake sicebisane nje ku2026 ukuthi singenza kanjani ukuthi siphumelele ayibo siyababona abantu baphumelele phambi kwethu benza kanjani sesitolo siyabuya Asiphinde sikamukela mbukelani KZN TV njengamanje singena esigabeni sokugcina sohlelo lwethu hlena umfundisi okuyena esikhuluma naye indaba yokuthi singalekelelana kanjani ukuthi sikwazi ukuphumelela kulonyaka ka2026 kanti njengamanje sekufanele simdedele akwazi ukuthi enkonzweni umfundisi ngiyazi ukuthi isikhathi sethu sisele sesincane kakhulu but amazwi akho okugcina kule nkulumo yethu bese ikhuluma njengoba sicebisana nje ngo2026 athini Ngiyabonga kakhulu once again ngiyathemba ukuthi lolu hlelo luyisibusiso futhi lizothinta abantu abaningi abancane abadala whichever idea onayo noma ngabe yiphi into oyibekele yona ukuthi ufuna ukuphumelela kulonyaka ithathe lento uyisebenzise izokusebenzela uguqula indlela obubuka ngayo izinto the past years la ohluleke khona guqula zixolele wamkele ebese ushifta umqondo wakho renewal of your mind uzobona lezi zinto ozozenza umqondo wakho usuguquliwe uzokwazi ukuphumelela ngoba uma usaza nomqondo ukuthi ngiyakwenza kodwa ngiyithembi ngiyakwi interview kodwa ngazi noma ngizophumelela ngoba na last time angiphumelelanga vele uzoza naleyo magnet ngoba umuntu uyilento ayicabangayo umcabango ungapheki ukucabanga engqondweni yakho kodwa ucreative vibration around wena ukuthi izinto zami ukuzenza zingenzeki so nje lama steps awu 3 ake siwalandele 2026 mina ke baye bathi umfundisi umavimbela umfundisi weimanga akuzona imanga it's because silandela ama formula esiwabona embhalweni even inkosi uKristu Jesu asifundisa yona landelela guqula umqondo wakho uyibone as a winner ibhubesi ngisho kungathiwa kunesomiso esinjani alidli aludla utshani ngisho kuthiwa ku dry kanjani aludla utshani lifuna lento elifunayo funa lento oyifunayo secondly yenza sure ukuthi awusichithi isikhathi 2026 ungasichithi mtaka baba isikhathi hamba phokophela musu ukuthi kusawu January hamba ufuna lawo ma post lawo hamba uya kuleyo ma meeting lawo hamba uyolalela into ofanele uyilalela volunteer if you have to yes mhluphu babukhansela wakho umuzwe kuthiwa kuzophuma ama post kamasipala volunteer yes go for your dream run for your dream awuphumelelanga mtaka baba esikoleni ube nomlenze euniversity musa ukukhala at this point akusona isikhathi sokukhala unyaka uqalile asiye phambili number 3 zama ukuyifundisa ukufuna spiritual guidance kwabangaphezulu enkosini kuzokusiza kakhulu egameni lenkosi uJesu Kristu siyakholwa ukuthi abantu bazosizakala this year mfundisi ngicela ukadda nje kwesi4 yes engikubone mina kungilekelela yes thank you ngiyayithanda kakhulu nokungibekela kungibeke khona I think ukuthi kulonyaka ka2026 ake sifundise ukuhlonipha yes wow yes wonderful kuneyindawo engeke ngifike kuzo
ethi umuntu uyazi ukuthi ngiyayithanda le ntombazana. Yes. Wenza umsebenzi muni? Yes. Unayiphi qualification? Yes. Ngenxa yokuthi uyahlonipha futhi uhlonipha abantu. Yes. Sesinalo mkhuba wokudelela abantu. Yes. Siyibiza ngama straight talk. Yes. Make kwenzeka into encane nje siqhume sibheke phezulu. Yes, yes. Kanti awazi ukuthi la uqhuma khona obheke phezulu khona kuneyimanager ingawafaka amasudu. Umnyango wakho olandelayo. Ula odelela khona. Wakho awurecognizeanga. Ngiyayithanda kakhulu leyo ubuntu. Asibuyele ekubeni abantu. Asibuyele ekubeni sibuyele kulezi imisi esayifundiswa emakhaya. Ogo ngoba leki ikhaya lifundisa umuntu ukuthi abe isigcwelegcwele, adlwanguzele, angakwazi ukukhuluma, angakwazi ukuzehlisa. Akekho umuntu ongabe wrong. Mabenze wrong kuwena, understand ukuthi benze wrong for a moment baxolele. Kodwa nawe mawenze wrong yiba humble enough ukuthi ngicela uxolo. Kubalekile kakhulu ukuhlonipha abantu nobuntu nje kubalekile kakhulu. Bu-eda into enkulu empilweni yomuntu ubuntu. Bu-eda nje into enkulu kakhulu. Ngiyayithanda ngoba uyenza uwenza umzekelo ngawe some people don't understand the kind of power you guys have, but you are still humble. Ababukela bazi masifika la e-studio, the way even producers you welcome us, we always find ukuthi ninabo ubuntu from enhlizweni zenu ngoba umuntu mayenza into eyiforce uyakwazi ukumsensa, mayenza into genuine uyakwazi ukumsensa. So nje nasemakhaya especially igenge entsha ake kubuye lento esakhula ngayo ukuthi umama mayephethe kabi siyamphathisa. Izingane laba bajula abavele behambe bebambana babangana emgwaqeni kudlula abantu abadala. Make singabuya nje kulezo imiso lezo sizobona impumelelo even enkulu na even nakulabo abancane. Siphi inombolo zocingo mfundisi? Umpostoli Mavimbela eGreat Victory Ministries International siyibiza ngeEvergreen Church ngoba ibandla kuhleli kujatshulwe ade sine worship night just last week ngomhla ka 30 sinelokhuzana njalo ekupheleni kwenyanga last Friday wenyanga kulonyaka sihlela ukuthi siba nama whole night prayer. Siyabamema abantu endaweni yangakithi eMandeni sikwa Chephisi directly opposite icar wash edumile kuthiwa the site. Ngihlale lo ubhuti the site ngihlale ngimtshela sefanele ngikhokhele ngoba ngiyama advertise no ngimkhonzile kakhulu. Sakhelene nabo eduze kwabo eKhawashi. Umfundisi uMavimbela ku Facebook it's Champion Mavimbela ngiyatholakala. Yona platform engiyisebenzayo ngiyasho old school angikho ko TikTok no Instagram kusangihlole kodwa umama uthe uzongifundisa. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Ngicela usiphendele nje mhlawumbe inombolo kokugcina. 071 563 6887 071 563 6887 uChampion Mavimbela ku Facebook ungasi inbox any form of advice, spiritual guidance, umkhuleko nabafundisi. Siyabonga kakhulu ingcebo zonke kaNkulunkulu izwe lakithi asikhuleke unyaka ukuthi sikhulekele imimoya ukuthi ingahlaseli icindezela abantu bakithi. Siyabonga kakhulu. Asibonga Pastor. Asibonge Mbukalani KZN TV, sibonga kakhulu iCrown KZN TV yenza inhlelo zethu zibe impumelelo. Asithemba ukuthi nijabulela uhlelo lanamhlanje kakhulukazi, sithemba ukuthi khona nikufundile. Lena ke ayifuna omunye umuntu eseceleni, ifuna wena, ifuna ukuthi uyibuke wena, ubheke ukuthi ikuphi la ungenzanga khona kahle. Sesiqedile ka sibonane ngokuzayo, siyanthanda.